tugasebene duhimbaza Imana. Mukongomani arancometse. Tuba tumwita Mukongomani. Yitwa Alexis ariko dukunda kumwita Mukongomani. Niko Gasirino. Agira.
cyane ngo muhaguruke. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nani ndindi sindombogura simvuga amagambo menshi. Ndirimbo baduhaye hasigaye imwe gusa tugatanga umwanya. kiracika wa kandi niyayivuga neza wabireke nacu niyayivuga. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Umuntu wese aga mu materaniro Imana gendo ngo kuviba muyoni bahuye n'Imana kubagurizwa n'Uwiteka bakanesha babisha. Yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeluza iduka ku bikibaya. Paseri yavuze ngo turarara ariko titurara, ubwo mushaka imodoka turataha kubera ko niko gahunda zimeze. Kwiyereka indirimbo ngo muriri cyo tuvugana mu gitondo saa sita n'umugoroba naza kubimuririmba mu bano cyangwa hakaba ahandi. Bwana sifiwe sana. Uwiteka bacuye bari bavuye bamuri bose bameze nk'abarota. Icyo gihe mu kanwa kabo hari huzuye n'ibitwenge. Icyo gihe indimi zabo zari zuzuye n'imirimo. Nari mbambwira mwene data yarasenge twari turi kumwe ibabarira tuzabana umusaruro wazo tuturimiba tuzaneze tubonye ibyo twabibye. Yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki Zerubabeluza ukakubiki. Tuzamura ibiganza mbabwira haleluya. Wanyeretse kunyitaho ese mumeze neza? Aya magambo tuba tubabwira ko arabafasha, kanabafasha cyangwa tuyareke? Nilizani kamando togo kumbe nijolija baba. Sawa, ijambo rimwe ngo dusoze burije. Bwana sifane nibwo buhamya Faswadini tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza kubuzima bwawe. Arasoma no mukomuvuga tuti mu kanisa Mungu wayakazi azangira ngo wenda ni ngako kogosha cyangwa se bena kagasanzwe. Bera ko rimwe na rimwe abantu benshi bari haze ikanisa cyangwa bari mu ikasa niho bihazabaso abayisenga. Aya makuru kanabafasha. Je mfite ubuhamya bw'abantu benshi kandi nzakenera ngo ntanga ubuhamya aho ngeze kubera ko furahi warabizi Imana yankuye ahantu kure cyane hakomeye. Hari indirimbo ndi kwandika na Musabwa yayivuga ngo namenye neza ko nta kure habaho Imana idashobora gukura umuntu kandi nta kure habaho Imana itokugeza. Ni ukuri kw'Imana nta kure habaho Imana itokugeza. Uragira ngo fra tagi ikibungo nari kurira indege wewe warumi yarabizi ninyusubiramo izo bibaye inshuro ya gatandatu mu ndege wacu umukongomani Alexis iwe nibwo bwa mbere ayikandagiyemo. Bararyamye n'ijoro
turi buzuke twurira indege ngo tuje kuryama ari nga saa saba ngo tudusengerega ivuga butumwa tuge ngo jewe ningera mu ndege aho ngo zosinzira data nico kidutema kuhora tukuriri tuvuga ibitangaza n'indirimbo wakoze iyo nibutse bikora kugushima nitugera mu ndege ngo jengo nitugera mu ndege ngo ndasinzira reka mara urasinzira ya muntu wogera mu ndege bwa mbere ngo asinzira bagiyemo hano benshi urasinzira mu Kongo ndasinzira sawa turagenda rivuga butumwa ryagize intambara niyo mpamvu twarishoramo imbaraga zacu zose je nari ndifitemo amasezerano ndayiteguye kubera ko Imana yarayambwiye imaze kuyambwira irambwira ikimenyetso uzoja mwivuga butumwa Nairobi nuva Nairobi uzogupokeza uzompokeza iki Jezi uzogupokeza biranditsemo munane muko nyumbani kwa wenyewe tumekuwa wageni kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa sisi watu wenyewe tumekuwa maomba tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo haki zetu za msingi nazo tumenyang'anywa kumeshauri ni kumeka mafanikio yetu kumeka sasa tunasema tumeshatambua vita tutapigana tujue haki zetu upende usipende tuwachie tumechoka aho komeze cyangwa ndeke komeze mukongomana arambwira ngo muje ngo nitugera mu ndege ngo ndasinzira urabona arico kidiri ubwo nugera mu ndege urasinzira ndasinzira ndamuhakanya turaburana nyabura tusinzira ndasinzira turagenda utwije nari mbamvuga ukuntu ivuga butumwa nyagize intambara muragirageza irazimana se Imana yamicisha muri corona jewe niho nijiriye ni umuryango wanje waruri muri corona abandi baciye bagapfa niho naje naciye abaho timwari muri mu mazu mwese ari muri mu mazu gutya naje njyane gute mpokeza arambwira ati sasa iki nico gihe cyawe cyo gukora yishira ukora pamagara Musabwa mpamagara Kirisi wacu film ati gihe cyo gukora kiragenda twanga tugenda dupanga mu nzinge tunabataramira mugubwa neza ndi mwanezerewe ntaguwe neza Yesu atugirira neza ngo tumare Imana zanje nari mfite irangamuntu ndayitanga turagendaga ngo tugere umuntu ugiye mu ndege bwa mbere azamemera nk'umuntu uvuye ruguru bwa mbere ageze nka Nairobi ni umujyi ukomeye kurusha iwacu iriya narawitegereje akazamaguma akatubaza ukongoma uriye hano data akatubaza kuru akandukoza akabaza akandukoza ngo twinjira mu ndege gutya ngo dutibuke turicaye mu ndege sinziraga haleluya yewe sinziraga yari gusinzira gute tugera mu ndege sinzira yamafata telefone ni na ayiguze ejo bundi yavuye Bukavu ndayafite nanicaye kuwande ngo tugurane ugiye kwidirisha kwira gute yama kwidirisha gutya ry'indege yamafata gutya telefone turinda hano none se kutasi ndibikunda tugeze hagati harahana indege yagonze igihu iwe nibwo bwa mbere indege yari igonze igihu ayirimo igonga igihu isa n'iti gusukuntu nyine imanutse nuko yarikanze
yarikanze naje ndikanga cyane warikanze cyane yewe warikanze kwe vuga kamara pereze ka musore umwana k'iminota ingahe dutahe kurusha amafaranga umuntu akurusha imodoka umuntu akurusha ibindi bintu byano kwisi bishoboka ariko umuntu ntakakurusha Imana ndiyo uzarwane umuntu ntazakurusha Imana azakurusha ibindi bifatika bishoboka umuntu ntazakurushe Imana cyo kintu uzarwane naco urumva uzarwane naco je narabwiriwe naraburaye narakubititse nzire ibi bintu magazemo ndarwana nabyo ndasunika ngarwara ngapfa ngagira gute ngakubitika ariko hari Imana yari yaragize gute yaravuze ibihe ni byashobora gukuraho icyo yavuze bijimye iherezo ihagaze itangiriro biraza noneho bosa cyo bundi n'ibyongereza byinshi cyane jewe nzi icyongereza ariko cyo mu mutima nawe ufite icyuzi bohereza umuntu mikrofone hano ngo avuge umusobanure bene uyu nguyu utazi ikishi ngic'abazungu no umusobanure ariko kumbwira ngo kivu sinokibasha cyane sinanagikunda cyane kuko iwaje tugira service zitatu ariko kugira ngo uzambone muri service ya mbere y'icyongereza ayaye nibuke buri wese agira uko yawe araza n'ibyongereza byinshi bose aho arambwiye amakuru Yesu nduwiwe nawe nduwaje arazi naje ndamuzi irashize buriya waba wishize amafaranga kose amafaranga boguha mu kazi ugiye kubona experience runaka ugenda ugiriramo connection nyinshi zitandukanye mwese abantu bakora barabizi wowe ugakora kandi ugakora n'ibindi mbaza Imana ndayibaza ngo ese Mana mbihuze gute mushire ku munzani umuhamagara ugira ibiro byinshi kuruta akazi ubuce ndamama ndamubwira ati yewe byanze akazi ko ndabona ntazogashobora none ga Imana ibaho umugisha sinzi niba nobahereza uwundi mukozi mukamukoresha jewe niyangaje muri Yesu Kristo ndagiye ngakubitano kubiteho n'amafaranga Yesu Kristo ari mu kumbemba ukwezi muna ndibirimo guhura Bwana sifiwe sana amen iyo ni imirimo y'Imana ni ibintu byinshi umuntu yovuga bitandukanye ubuhamya ariko nukuri niba hari n'ubutayu nawe urimo niba hari n'intambara runaka urimo guhura nazo ugira guhumurika muri wowe igihe cyawe nikigera Imana izo Bwana sifiwe sana igihe cyawe nikigera natize Imana izo kwibuka none ga pastor yavuze ngo ndidusirimba indirimbo baduhaye zashize reka dusirimba kanduho kanyuma nitumara dutanga umwanya wino tuzi no mukunga tu itasimama kwenye munala nione lile atakalo itasimama kwenye munala nione lile atakalo itasimama kwenye munala nione lile atakalo itasimama
Ah!